ni inkuru ishimishije ku bakunzi b'ikipe ya APR kubera ko APR ubu ngubu ikaba yamaze guhaguruka ku kibuga cy'indege Kanombe yerekeza muri Tanzania, aho igiye kwitabira Sekafa Kagame Cup izakinwa hagati y'itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 15 muri uku kwezi kwa 9 turimo. Ni ukuvuga ngo guhereje ku itariki ya 2 APR iraba yatangiye gukina muri no mikino ya Sekafa Kagame Cup. Noneho APR ihagurukanye abakinnyi bageze kuri 22 barangajwe imbere n'umutoza mukuru Talebu Abdulrahim, aho ijyanye intego zo kwitwara neza mu mikino ya Sekafa Kagame Cup nkuko yaraye ibihigiye imbere y'ubuyobozi bwa APR. Mu bakinnyi bagiye muri Tanzania ntabwo barimo abakinnyi 7 bahamagawe mu makipe y'ibihugu byabo, harimo Mugisha Gilbert, Fitina Ombolenga, niyo mugabo Claude, Ishimwe Pierre na Nduwayo Alexis bahamagawe mu Mavubi. Abandi basigaye ni Denis Omedi na Sekiganda Ronaldi berekeje mu ikipe y'igihugu ya Uganda, na Mamadou Sai wagiye muri Mauritania. Ikipe yacu iri mu itsinda B hamwe na Bumamulu yo mu Burundi, KMC ya Tanzania na Malandege ya Zanzibar. Abakinnyi berekeje muri Sekafa Kagame Cup harimo William Meli Togui, Mahamadou Lamine Baha, Jibril Katala Sheikh, Dawome Meli Laouf, Suwane Aliyu, Lampte Lishmondi, Yusufu Seidu Dauda, Iraguha Haji, Bugingo Hakim, Niyibizi Ramadan, Niyigena Clement, Chimimana Yunusu, Ruboneka Jean Bosco, Byiringiro Jean Gilbert, Ngabonziza Pacifique, Ruhamya Nkiko Ivan, Hakizimana Adolphe, Hakimu Kiwanuka, Nshimiyumukiza Claude, Bonis Shyaka, Niyo Nkuru Idi ndetse na Niyibizi Eric. Abo nibo bakinnyi rero bahagurukanye n'ikipe ya APR bitabiriye Sekafa Kagame Cup muri Tanzania, aho guherejo imikino ya Sekafa Kagame Cup iraba yamaze gutangira hariya mu gihugu cya Tanzania. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.